Batibat. Tinapalabas, nagpasngay adi na oras ni Bituan, ket napilitan ni Petra anang asikaso ken kuana, nga uray dinamot ammo ti mamaltot. Babae timpasngay ni Bituan, ket pinanaganan da iti Victoria. Namimpinsanen analipatan ni Saro ti inaunang anak da anagpukaw. Idinto takanayon met amalagip ni Bituan. Naidumduma ti kababalin ti ubing ani Victoria. Banag nga ayunan launay ni Saro. Naglabas dagiti tawen. 5 ti tawen ni Victoria. Nalagip manen ni Bituan ni Anib. Kat nakunana nga inemeten ti tawen ti naunang anak da. Kinabil ni Saro ni Bituan, gapo iti dayta nga imbagana. Gapo iti maatap agameng anaikali iti kabakiran. Sinarak manen ni Toribio Kimura ni Saro. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo na pauluan. Batibat. Surutan na gayam. Owen, Surutan na. sumurutakan ka, gayam Toribio. Surutan ka iti sa dinuman na pangiturungam kanyak. Pardasam gayam Saro. Surutan na klat. Kaslasan nga agdisdiso iti dagadag iti dapan ni gayam Toribio. Gapo iti kinapardas na magna. Pardasam. Tumakaw ka mo angin. Abay nga agtatapawag mo iti angin iti panagriknak. Owen, agtatapawag mo iti angin. Papantan Saro. Dadyayan. Urayan nak! Urayan nak! Gayam Toribio! Saro! Ayan mon! Saro! Nagbiitan ang nakaadayon ni Saro. Nangagkulapok-pok kawan na jagayim na aputot kanuti hapon. Agpapauray. Jak matil nakita. Nagpardasan ang nakaadayo. Victoria, adda ka matgayam dito anak. Sa dino tinagturungan ni tatang mo? Kasla dinak man mangmangagan. Sa dino tinagturungan ti amam. Ay, dayta pa'y ti kasurun ko iti dayta nga anak ni. Kasla saan anormal ti pan nakaitaon. Kapasaray pulos adi agsao. Dagi talatan mata na ti mangmulmulagat kanyak. No di nakayat asumbatan. Hoy, Victoria! Apay ay akasta ka! Sa dino tinagturungan ti amam ko nak. Sumumbat ka! Tulong ka kaday! Nita, mulagatan naklakat ngarudan iti husto. Nagsakit ti panangkita na kanyak. Naglukon. Labanan na kon day tinagubingan pa ilang anak ko. Talaga ka di asukir kang anak, Victoria! Kasla umapapoy dagiti mata na. Ay, dakas na ito eh. Kasla limaban ti ulok iti panagriknak. Saan? Di makasit gan, Victoria! Titakan! Diyos ko! Anya ti kaya't asawan ti nakita alangat ti anak ko. Nakabut-butan! Awan sabat da bituan di taban aida. Nakarikap. Napandang ata ijay umada. Amangan wadalaeng di taunag ni bituan. Manmano nga me na mapaniti away.
Manipod pa'y idimpas ngay na ti maikadwa nga anak da. Apo! Apo! Awan sa talaga ti tao. Agyaman nagtatakay na bona. Apay bituan. Kaslanda ka budeng mo Apay. Ti anak ko, ni Victoria. Apay di anak mo babae. Kukoy na. Ayan nga ta ni Victoria. Anyat sapsapulam, takit kita ti aglawlaw. Ni Victoria nga anak ko, ina. Awan mo tan. Anya, mapukpo ka umot di anak mo babae. Saan ina? Day, apay, agsangit kamutan. Diyak mo no mamati kayo iti ibagak ka nakita kina. Umay kayo, sumrak tayo dita balay mi. Ang mga parpar matamla ang tinakita ang bituan. Diyak mo ina. Ayan nga rudan, jay anak mo. Day tangarod, awan mo tan. Anya, Diyos ama nang nga ase. Dakas ti agparparik na kanyak. Ngamjak mabalin nga ibagakan ni bituan. Ina, nakabutbutang gilang at anak ko itay. Kasla pumatay. Kasla. Bituan, saan ko maatila pampanunutam? Nagbindot ka lakit di itinakitam. Saan, ina? Nagbatad. Sagat ni Saro. Nagpukaw akas lasok. Anya, Nagbatad anangag ko ti panang pukpukaw na iti kinasarsarita na dita paraangan. Ngam idiri mo harak ta kasaritak. Diyak matan nakita. Nagpukaw akas lasok, ina. Imposible ko na mga ta. Ngam pudno adya akong nakita idiri mo harak. Idinto ta pagsauna laang di imbagana. ay na, balasang ko. Si kamot lati mga aliyaw di tabagin. Imposible mat day takunam. Anagpukaw akas lasok. Adda kayo no di kay mamati, ina. Ngam nagbatad. Sa anak nga agparpar matalaang. Ina Petra, mapanak ijayan da paris araw. Ang mga no kayat ko ti sumurot. Wan, umayak man, ta kumusta ak jay anak da. Nakaayayat day jay nga ubingkat. Katnusan na maunune. Siyempre, saan abasta agsao day jay? No, di namam mo ti tao. Masansan mo't na mapanak ijay Uray pay. Mas daawak man tan nakaamamo ken ka, Ina Petra. Nasidaglaunay ken kaday jeng nga ubing. Siyempre siyak, tinangasikaso ken kwa na, idinayanak. Nagbalinak ang mambaltot, adi na oras ko naman. Amo na nga roday ta. Siyempre, imbagalakit di jay inana Ala, mapantang nga rodan. Ay way, nasaya ta daka akadwak Ina Petra. Apay, No daddo mga min, kasla dakadwak amagmag na. Nga uray awan may. anya? Si kamot burso. Ay na, Ina Petra, agpaiso ti kinunak. Nang runa no adda akon iti tayak, nga adayon dito'y kabalbalayan. Ken adayo pa'y iti ayan ti balay da paris araw. Anya? Wine! Nagtakrot ka katgaya, mad burso. Ay na, saan nakatakroti na? Mala, mapantakit din. Inunakmet kan Victoria. Saan arumbang asurutin nak iti sa di naman apapanak.
Kasanon, no di nakmasiputan kat mayaw-awan ka. Oh, apa di ka manen matagtagar eh. Dayta tijak kayat kan ka. Tano at day bagbagak, di ka man lagtagar eh. Ay. Naimbag, tanagnak iti turod. Tano saan? Ang mga no saan ka nakita? Ang mga no di mo mutan nasurutan ti dalan mo nga agawid no di nakita. Nita. Hoy, Victoria! Di nakitarayan ah! Urayan na, anak! Na, naglukon day diyang obin. Di nalakit di magustuhan ti panangungungot ko kinkwana. So ngayon tarayan na kon. Kamakamak. Adayupay ti ayan ti balay mi. Ang mga no mayaw-awan. Oh, agmerienda tayo pa, Ina Petra. Kabsat bursyo. Ay na, agyaman kami bitwan. Naranaan mi, ti panaglingtam iti tugi. Na ito'y naima sa bagas ti Tugiyo ti ranrantaan ni Ina Petra bitwain. Hos, di ka man porsyo. Ala, agmerienda kayo kitdi. Pangururayan nyo iti sasangpet ni Saro, kanti anak mi. Jay anak niyo ang babae? Wan. Ay, saan mi pa'y matanasarakan ni Anib? Wan nga. Noon nyakit di mo tinapasamak iti dayjay nga anak yo ah. Adon atawan tinapalabas. Agin naman atawan manipod iti nagpukaw. Ngamjak pukawan tinamnamak ang mapasublik tumatlaang ni Anib. Ha? Victoria, anak? Nay, nagdiretso mo't di tasipe ti anak yaw. Kasla da intarayan na di tarwar. Ay naina, kasta day tang ubing. Kasla kanayon nga adda ka ay ayam na itilin ng mangan, ngam awan mo't makitak. Balasitangan na. Isumot la nagarami din ani Parisaro iti sipe. Saan na makitkita ti pagturugan niyo? Apag isula apagyaplagan mi iti iddami kinisaro di takin kannawan asipi. Iddamot ni Victoria di tabangir. Isumot laan nagdiretso dita. Ay, mabiit laang. Ayabak ti anak ko tapno makasarita yo. Mabiit laang. Saan nyo napilitan na rumar? No di na kaya ti rumar di tasipi. Mabain nga ta. Kasano aya, kat di man la ipasyar mo't ije sentro. Tapno, makapulapol na madagiti sa bali at tao. Anya? Siyempre, saan ang nairuwam ang makakitkita iti sa bali at tao. Iso ang mabutang paikat nga tan. Kaslay bagbagang may ignoranti launay di anak mi ah. Bakit Petra? Ha? Ay ne, saan mo't saraw? Si kamot nga may Ina Petra. Saan mo tagaputasan na mayaban ni Bitwan ti anak darumor iti sipe. Aka ti bagamutan ti kasta. Ang damot dagitay ubing nga managbabain ka. Saan laday ta? Jack inruam ti anak ko makisangsango iti nataangan. Ay, pasensyaan yung ni Victoria, Ina Petra. Matmaturugan. Oh, maturog matgaya man. Di yun pilitan na rumwar. Ala, saan abalan? Kailiw ko nga minmet ang makita di anak mo, Bitwan. Agasam, kasla ka ano laday di pa nangipas ngay mo kankwana. Kat aging ga ita, kasla jak pa'y lamamatay, a kinabaulak a pinutad day di pusag na. Nagbalinak ang mamaltaw ta di na oras ide. Di mon ipalagip dayta akas lakit din nagdaklauna iti naaramidam iti pamilya. Ha? Saan matakas tati kayat ko asawan? Tinasayat. Ibaga kung ti gagarakan ka pare. Talaga nga inuray ka ang makasangpot ka. Kasta. Anya nga min tigagaram, pari burso. Sige, ibagamon no anya dayta. Saan na panaganop ti ayan ti panunot ko, pari burso? Di mon kayat ti aganop. Kayat ko, ngam saanan nga iso ti kang runaan agaggagaraek, numapanak ijay sigod apagan ano panta. Ah,
Ay, anyang nga ngay. No kayat mo, kaduanak. Ha? Adda sapsapulag anay kali abalitok. Anya? Nay, pare. Mamati ka nga danay kalya balitaw. Ay, sana bareng-bareng day ta, pare Bursyo. Patsakla unay, apod no ti amin nga imbaga kanyak jay gayem ko aputo ti soldado idi ahapon. Ha? Ay, delikado. Ag mauyong san ni Parisaro. Amok, asan ka mamati? Nga, adda na ikali abalitok. Ang addakan ka? No kayat mo ti sumurot kanyak? Saan ka mo't apilitan numadi ka? Anyati ko na madamagam kanyak, Bursyo. Ta kayo ti may sa kabaketan. Ken adadama ka mo kadagiti napaspasamak idi unana. So adda kayo man ti pagdamaga inabuana. Anya nga rod dayta. Pudno ka de nga dagamang nga ingkali idi dagiti hapon dito'y kabalit dyan. Kasta tinagwaras ada magidi ununana. Manmanupay la ide tinagdapat a pamilya ditoy. Ngam agpaiso nga ta. Mabalin nga agpaiso. Mabalin mo't ada maglaeng. Saan nga mina na kayat ni Parisaro ti mapanaganop? Sa pulen na latakanon ti naikali agamang. Anya, Kaslag mauyong ni Parisaro nga po kadagiti imbagbagana. Balitukit din ti sarsaritaan na. Hindi imbagak mapan kami mananaganap. anya. Awan agsusurot nga ibagbagana. Ken kaslawan iti bukod na panunot no makisarsarita. Baybay amlatan, Borsyo. Sumapol ka lang iti sabali akadwam. No kayat mo ti mapan aganop. Saan akmatan nga ganop inabuana. Anya. Sumurutak ni Parisaro amang sapul iti nakaikalyan ti ibagbagana gamang. Ha? No pudno nga dagamang ay bumaknangak lakit din. Nay. Anya ka din ti ibagbagam, Borsyo. Ay madadadailan ti panunot ni Parisaro. Kat no pudno ti ibagbagan nga adda na ikali agamang. O di nalakalangan nga alilawag inton masarakan me. Uray sa urek ton iti bingay kat mabalain. Anya. Masarakan nga ta dasaro ti ibagbaga ni Toribio anay kali agamang. Gagayem, di uliwayan na denggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kanitimat direksyon, June Ributaso. Technical can musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Batiba!